sawubona mbukeli ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Sawubona mbukeli wami ekhaya kuphina kuphela ungibukela khona. Ngabe ungibukela kwabona kutse wakho, ngabe ungibukela ku cellphone yakho, ngabe ungibukela ku laptop yakho, ngabe ungibukela ku TV yakho, ngabe ungibukela usebhasini, nawe uyakhona uye emsebenzini noma ngabe uyabuya emsebenzini noma ngabe usekhaya ulele embhedeni wakho kumnanzi nje yakhe. Anguvusele ekseni egameni lika Jesu, igama eliphakanyisiwe, igama elinamandla. Ngena ngemhlabeni lapho lemandla kakhulu. Lord, you are worshiping a God of wonders. Egameni lika Jesu Kristu. Our God is a God of wonders. Our God is a God of miracles, a miracle working God. Our God is a miracle working God. Our God never fails in the name of Jesus Christ. Our God is a wonder working God. We are worshiping a wonder working God. You are serving a wonder working God. No matter the tribulations, no matter the mountains, no matter the hardships, no matter the obstacles, but you are serving a wonder working God. Prophet wakho ngifuna amadimoni egameni lenkosi ngithi anguvuzele egameni lenkosi umprofeti wakho ngifuna amadimoni, your favorite prophet, the founder of the spiritual life at the prophetic church, the senior prophet of the church, in the name of Jesus Christ. Ngithi angingene ngoba mne kwami ukuthi ngibone wena umotivated, ngibone wena uvuka phasi, ngibone wena ithemba libuya egameni lika Jesu Christ, ngoba baningi abakhona emakhaya emathemba abo aphelile. Bakhona emakhaya emandla aphelile, labanye abasayine emasondweni, abasayine kothandaza, abasakhona ukuzila kudla just because lithemba liphelile. Kepha wami umsebenzi ukuthi ngibuyise lithemba empilweni yakho egameni lenkosi, ngoba mina ngiwalishe luthando nje lwaNkulunkulu egameni lenkosi, ukuthi wena ngubone wena uphakama ekumatini uNkulunkulu, ngubone wena uqhubekela phambili umkhonto kaNkulunkulu, ngubona wena sosmile futhi once again. Lapho nje ekhala ukhona no matter lokho ukuthi mhlambe usekhaya uyagula, tinto athi hambi kahle, mhlambe usekhaya, mhlambe umsebenzi awutholakali, mhlambe imali awuyiboni, imali ibhekaphi, mhlambe unebantwana ubatele but abantu abakho kude lokubalungelako, mhlambe nje abantu abakho ngosiyambadalela nje ekhaya kude lo shadako, kude lo wenzako, kude nje mhlambe nenkomo lengenako ke ngebantu abakho, awusati kwentekani, awusati wabulala bani, awusati wathakatha bani egameni lenkosi. Kepha indzaba ithi namuhla kude lokonakele egameni lenkosi, kepha your God is a wonder working God. He can change your story, he can change your name egameni lenkosi. Ekhaya egameni lika Jesu Kristu uthi la ukhona ekhaya khuthatheka nje uphakame ekumatini uNkulunkulu. Umprofeti kaMadimoni uthi ungesabi lutho egameni lika Jesu Kristu. Ngifuna sibona emagama encwadzini yaMateyu chapter number 21 verse number 22 egameni lika Jesu Kristu. Sitawabona kanye lamagama egameni lenkosi. Umbhali waMateyu chapter number 21 verse number 22 egameni lenkosi. Lo mbhalo ufundzeka kanje, uzombhali konke kuyakwenteka, konke leniyakucela ngikukholwa nikholwa niyawukwemukeliswa kona egameni lika Jesu Kristu. Angiphindze lamagama, uzombhali konke leniyakukucela ngekukhuleka nikholwa niyawukwemukeliswa egameni lika Jesu Kristu. Angiphindze mbukele ekhaya ngithi la ukhona sewudziniwe kuthandaza, uva ngathi umkhuleko ngosiyami awusebenteli, uva ngathi uNkulunkulu akayiva imthandazo yakho. Kepha namhla ngemagama lengifuna ukukucinisa ngawo ngikutshele nje wona egameni lenkosi ngithi vuka phansi uthandaze egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu wasezulwini uyeva, uyalalela. Lo mbhalo lapho usitshela amagama uthi lapha konke leniyakucela ngekukhuleka egameni lika Jesu, konke leniyakucela ngekukhuleka nikhuleka nikholwa, uzombhali niyawukwemukeliswa kona egameni lika Jesu Kristu. Yembukele ekhaya sesikhathi sekuthi manje sivuke sithandaze, no matter Timothy against thina, kepha sithandaze simcela uNkulunkulu sikholwa egameni lika Jesu Kristu, ngoba kukholwa ngokanye lokwenza lokuthi into tenteke, kukholwa ngokanye lokuthi simakathi asezulwini asukume phasi, asukumele indzaba yemuntu ekhaya. Umuntu okholwa athi umbhalo waJakobe chapter number 5 umthandazo wemuntu lolungile uthi unemandla egameni lika Jesu Kristu. Angiphindze, umthandazo wemuntu lolungile unemandla, umbhali uyawukumphilisa umuntu noma entile qono egameni lenkosi, ngoba lo mthandazo lona logqwele kukholwa wenta uNkulunkulu uyamphoqelela ukuthi uNkulunkulu asukume phasi eve kukhala kwakho, eve usizi lwakho, ngoba uyakholwa kuye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ungathi lapha singabantu namhla lapha labatawubelieve ukuthi uNkulunkulu, labatawubelieve ukuthi uNkulunkulu angasishintsha simo sami egameni lenkosi. Sawucela emalanga, ucela iminyaka, ucela into yinye, kepha
kepha ungathi kude lokwenteka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ungathi uNkulunkulu akakuva, kepha ngiphethe amagama lamhlanje athi umthandazo wekukholwa unemandla, uyamphilisa umuntu, ngisho atentile tono egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yembukele ekhaya lo mbhalo lapha uthi usombhalo lapha manje uqela konke nikholwa, uthi nikholwa, uthi niyawukwemukeliswa kona. Angikwathi ke mhlambe sowukhale kanganani, sowucele ini, ufuna ini empilweni yakho, kepha namhlanje amagama ukutshela ukuthi naku lokufunako kukhona, because God have got plenty for you in store in the mighty name of Jesus Christ. God has plenty for you in store egameni uyathi lo mshado lo ufunako egameni lika Jesu Kristu ukhona kuJesu egameni lenkosi. Mhlambe abanye sebasho bathi hayi mina ikhalenda sengiyihlanganisa seyiphelile, kepha ngathi ngithi mina uNkulunkulu has plenty in store in the name of Jesus Christ. Lo msebenzi ofunako Nkosi yami ukhona, uNkulunkulu ubekele wena egameni lenkosi, only if you believe. Namhlanje ngemagama lathi asasikholweni ngeJesu, sikholwe ngemandla akhe ukuthi angasishintsha simo sethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kunemandla kukholwa egameni lenkosi, kukholwa kwenta ukuthi natinto etibonga ngathi impossible bese tiyenteka. For the Bible, for there is nothing that is impossible with our God. Only if we believe in His abilities that He can change our lives, He can transform us. Nothing is impossible. Only if we believe in Him. So lombhali usitshela lokho ukuthi masicela konke uzombhali konke hayi some of the things, but masicela konke uyathi there is nothing that is impossible with God. Kude uNkulunkulu kumehlulako uyathi lokho ukuthi lo mnye uthi chacha ukuthi hayi mina ngafunzi ngisaba kufuna umsebenzi lo kanjena ngoba mina ngafunzi, mina ngina certificate. Ye wena lamuhla la spiritual affairs sokuthina amagama lathi tsine mawuta kuJesu ukholwa, sikufaka manje lo liqoso lokho ukuthi Jesu wakho methembe, kolelwa emandleni akhe ukuthi lesimo sakho no matter ukuthi ukhoboseke kanjani, no matter usuke emndenini lophuye kanjani, no matter utelwe ngubani, no matter utelwe kuyiphi indzawo egameni, no matter ufunzepi, kepha simakade wasezulwini methembe ukuthi lesimo sakho angasishintsha leso, kuze ukuthi nebantu babone ukuthi uNkulunkulu wakho uyaphila egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyathi lapha bazane bami egameni lenkosi simakade ushintsha tinto abantu labangabelieve ukuthi dingashintsha egameni lenkosi, afike simakade athishintshe egameni lika Jesu waseNazaretha, ngoba yena simakade kude lokumehlulako kufika lo yamfathi egameni lenkosi. Lelibhayibheli somfathi abesophe iminyaka egameni lenkosi, opha kunganqamuki egameni lenkosi, kepha wetha kuJesu agcwele kukholwa ukuthi ngiyamethemba ukuthi Jesu angangiphilisa egameni lenkosi. Lelibhayibheli lithi bekunesiqumbi sebantu besikake Jesu simvimbele ukuthi ungangeneki la kuna Jesu khona, kepha lo mfathi na wakholwa ukuthi mangafike Jesu angibeke tandla ngafike ngiphiliswe. Lelibhayibheli lithi bamvimba ukuthi angasonzeli kuJesu, kuthiwa lo mfathi wagubuludlela. Ungathi namhla sidinga bomake labatha ugubuludlela, namhla sidinga bobaba emadoda latha ugubuludlela, namhla sidinga bamlabasha labatha ugubuludlela, bathi noma sangasangibeka ngale tandla nje kuphela, kepha mangithinta nje umphetho wengubo yakhe ngiyathi ukuthi ngiyaphiliswa egameni lenkosi. Manje banisebenze kukholwa lapha emakhaya, ngathi kukholwa sekude asenibuye lapha kithi spiritual life edit prophetic church, sitawuvusa emandla, sitawuvusa lithemba egameni lika Jesu Kristu, ngoba kahle kahle live la uNkulunkulu ngilo lelakhatintho egameni lenkosi. Live la simathi lifana nembewu, once walihlanyela empilweni yemuntu liphese seliyagerminate, seliyamila, seliyazithelo egameni lenkosi. Kunebantu emakhaya lapha Nkosi yami badzinga nje kuphela na live la uNkulunkulu, batakwathi bavuseleleke, baqale kabusha manje bayingene indlela yokukholwa, ngoba sebawile sebaphelele ngemandla egameni lika Jesu Kristu. Kuthiwa lo mfathi lona, lo mfathi wemopho Nkosi yami besophe iminyaka, asahambe inyanga, ahambe nabaprofeti bemanga, ahambe asazame yonke into, but kuthiwa wetha kuJesu akholwa ukuthi Jesu angangiphilisa, angashintsha simo sami egameni lenkosi. Kuthiwa watsinza umphetho, cabanga ngithi umphetho wengubo yaJesu. Lelibhayibheli lithi lo mfathi waphiliswa instantly, wasuya khona ukuthi umopho anqamuka, uthi Jesu umagama uthi sengibani manje lo sangitsinzile, ngoba ngive mandla ungathi ayangehlela egameni lika Jesu Kristu. Ngathi ngibona make lapha ekhaya usukuma phasi uthinza umphetho wengubo yaJesu, ngathi ngibona babe lapha ekhaya usukuma phasi uthinza umphetho wengubo yaJesu. Yathi singabani namhla labatha usumela into impilo tabo egameni lenkosi, usukume phasi usukele impilo yakho uthi enough is enough.
uthi enough is enough, uthi enough is enough. Sengihleli lapha ndaze kube nenzulo ngihleli lapha. Lelibhayibheli lithi lamadoda bekahleli lapha phethe emlepheni kuthiwa besalahliwe egameni lenkosi. Lamadoda adecide athi no, lapha sitawuhlala kuze kube nini ngoba siyahlala sitakufa, siyangena enkandla ema-serious sitakufa. Asente into yinye sisukume phasi. La ukhona khona ekhaya ngithi namhla ngiyakuchallenge ngithi sukuma phakathi, stand up for your life egameni lenkosi, stand up for your life. Uye la ufike khona uthole isitho khona egameni lika Jesu Kristu. Jesu waseNazaretha uqobe abaprofeti bakhe balesikhathi ukuthi basithe impilo yakho, bakuthathe emandleni bakubeke emandleni, from power to power, from dimension to dimension egameni lenkosi. Asuvuma ukuthi lesimo sakho leso ufelekiso, asuvuma ukuthi lenkinga yakho leyo ikuhlulekise egameni lenkosi. Kufana namadoda lawa anqaba athi ngeke, enough is enough. Njalo siyahamba ngoba lapha le ndlala iyasibulala. Kunabantu abalambile baphethe indlala, angiyathi indlala yani, ngabe indlala ekungaphumeleli, indlala ekungathulumendwe, indlala nje yemali, indlala nje yekungalungula tinto egameni lenkosi. Kepha ungasilama uhla kufuna umuntu asume phasi, asume phasi athi le ndlala le itangibulala, I need to stand up. Ngiye kuNkulunkulu, ngiye kumprofeti wakhe ngoba uNkulunkulu has raised his prophets balesikhathi abantu akwathi ukuthi bathathe abantu babavuze babanikele ithemba laseliphelile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nje buya mawufuna kusitala, stand up for your life. Ute bomprofeti khona spiritual life utawusitakala lento la kuwe le ikhona lento manje ngalo ukuthi iqhukuludwe, iactivate egameni lenkosi. Uqale manje uphile impilo yakho etakujabulisa egameni lenkosi. Uzombhali umani kholwa egameni lenkosi uthi niyawucela konke ngekuthandaza, uthi niyawubese niyemukeliswa kona, yemukele ekhaya. Lento yakho ikhona egameni lenkosi. Mhlawumbe sewuhambe nebaprofeti bakutshela ukuthi lento yakho yavalwa egameni lenkosi. Sithi noma ngabe yavalwa egameni lenkosi, kepha kunemandla laphathiswe igama lika Jesu Kristu egameni lenkosi. Lelibhayibheli lithi ligama lakhe lifana nembhoshongo lonemandla. Lithi lapha labalekela babese bayalonzeka. Ngithi mawuta kuJesu ukholwa umethemba egameni lenkosi, noma ngabe kwavala bani, kepha mawuta kuye ukhala ufuna kuso bakhe. Lo mbhalo lapha uthi niyawubese niyemukeliswa bona. Namhla kuthanga prophet nje egameni lenkosi esimisana ngemabala ekhaya lofuna abantwana egameni lenkosi. Sawude kukhona ukuthi ngiyake ngibathole abantwana egameni lenkosi, akasakhona ukuthi ngiyake ngiconceive egameni lenkosi. Asengisho amagama ngithi mangabe utawuta kuJesu ngekukholwa umethemba, utawemukeliswa nakulokufunako egameni lenkosi. Lelibhayibheli lithi boSara bese bakhuleka kuba badala kakhulu egameni lenkosi. Lelibhayibheli lithi bakholwa amayithi ingelosi yaNkulunkulu kulomnyaka lotako ngesikhathi lesi utabe ukhulelwe indvodzana base bayakholwa. Les prophet usidinga abantu labathi asikholwa basehlela empilweni yabo egameni lenkosi, because a prophecy can fall upon an unbelieving person egameni lenkosi, but it will never affect his life just because akethembi akakholwa egameni lenkosi. Prophecy ukuthi umuntu akholwe ngiso asemukele egameni lenkosi, bese uhamba towards receiving the prophecy egameni lenkosi. Ngithi la ukhona khona ke mbukele ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi Nkosi yami uNkulunkulu khona nakulokufunako, angikwazi ukufuna nini, but uNkulunkulu khona. Khuleka umethemba uNkulunkulu, khuleka ukholwa egameni lenkosi. Ukholwa kunemandla egameni lika Jesu Kristu. Kunemandla ukholwa mbukele ekhaya. Ungesabi ungadibulali. Iphise ngoba nakusilo likhambi lempilo yakho, lana inzambo ayisikhambi lempilo yakho. Uvuka lapha empenzela khona mhlawumbe sewukhathene kofuna umsebenzi, uvuka ngathi uyahamba ufuna umsebenzi wangakucashi. Namhla ngiyaprofeta ngithi vuka uhambe uyosebenza egameni lika Jesu Kristu. Mhlawumbe Nkosi yami ubamba ligala liyaphunyuka, so give up even kuma relationships, so uvuka ngathi nalokushada seyinto engathi akusinto yakho. Namhla ngithi rise up, namhla uNkulunkulu uyakurestorisha egameni lenkosi. No matter the creator affect, kepha ngathi namhla uNkulunkulu wasezulwini namhla ukubhala kabusha. God is writing your name egameni lika Jesu Kristu. Asubuke emuva, buke mbili kuphela. Uthi Paula ngiyakhohlwa ngalokhu ngemuva bese sengibambela emgobhulu ngephambili egameni lenkosi, ngoba ningemuva umuntu liyambambelela limenta angasabelieve ukuthi kusasa impilo yami sengabuya ibe right. Mukeli ekhaya ngithi angisho lokho ukuthi uNkulunkulu wasezulwini through his prophet uyakuthanda kakhulu. Angifuni ukunasho simo sakho sitawushintsha, simo sakho ngeke kuhlale kunje. Angiphize ngisho mbukele ekhaya ngithi impilo yakho namhlanje ebhubhana kangaka angeke ihlale inje, itawushintsha egameni lika Jesu Kristu. Lesimo sakho ngeke sihlale sinje egameni lika Jesu Kristu. Ungadibulali, lesimo sakho asikhethe ukubulala, kepha sitawuphakamisa emandla nengathimlo yaNkulunkulu. Nabatakubona kusasa ukuphila lempilo uNkulunkulu asakuphakamisile bayawufike basho bathi impela simbonile uNkulunkulu wakhe uyaphila, ngoba bekube bekuya ngakhona ngabe kade wadibulala.
mbukele ekhaya ngigcina amagama ngafika sengigcina sengivalelisa ngithi umprofeti wakho Blessings Vilakazi, your favorite prophet egameni lenkosi, your God is sent, ngithi ukuthanda sakufa wangathi uNkulunkulu wasezulwini angamvusa lapha embhedeni loshisako abuyise lithemba leseliphelile. Nkosi yami ithi thintithe uvuke uyibuthe qale kabusha abantu ngiyaqala kabusha qala kabusha kusihlazo qala kabusha ngiyaqalwa kabusha egameni lenkosi ngoba kwathi qala kabusha kunemvuzo kunemntu lo ufike awe phasi bese ulala sonke ngasavuka waqala kabusha ukuqhubela phambili because kuma failures ethu we are learning new things egameni lenkosi ukuthi singalungisa kuphi silahle kuphi siqala kanjani siya kanjani phambili egameni lenkosi. Mbukele ekhaya la khona ngicela ukukhulekela before ngiyivalelise egameni lenkosi. Nangu Nkosi umbukele ekhaya ngiyamkhulekela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyalibona lithemba liphelile emandla wasekho baba uthongcwele. Ngiyamkhulekela wena longumthombo welithemba longumthombo wekuphila kwethu longumthombo wempilo yethu egameni lika Jesu Kristu. Now the Bible says you are the author and the perfecter of our faith. Father, we come to you with thanksgiving in our hearts. We come to you believing that that we can change our lives in the mighty name of Jesus Christ. Babe mphakamisa umbukele ekhaya ubuyise lithemba kuye nange emoyeni sofuna nekutibulala ke phakathi emhlanje ngiyamkhulekela ngithi babe uyisalithemba asathi impela uNkulunkulu ungiphilisile. Uyawendela buhle egama leJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Mbukele ekhaya ngumprofeti wakho lomkhela amadimoni welibandla le Spiritual Life Edit Prophetic Church khona embekelweni, the senior prophet of the church. Ngithi namhlanje ngene ngizolo ukuthi bafuna ukubona umprofeti yethu inkonzo entakethe ma 1-on-1s uba khona ngalesithathu ngimcebelo thula nga 11 ekuseni nje isikhathi till late egameni lenkosi. Ngiyafuna ke ukhonta nathi ngoba sine siphethe lento le vaccine egameni lika Jesu Kristu. Le vaccine sizakujova ngayo impela your life will never be the same again ngoba wefika kithi thina wahlanganyela nathi sakunika live la uNkulunkulu lesikhathi fike ishintshe impilo yemuntu. Ngiyangithi ke mina lapha mangikhuluma ngithi when I see your face I shall prophesy, and once I prophesy your deliverance is a showcase egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi mangubona nje mbukele ekhaya sohlele embi kwami ngushumayela I shall prophesy egameni lika Jesu Kristu. Not only prophesying but your deliverance is a showcase egameni lika Jesu Kristu. Ungathi ke sikhona nje ngama Sundays nga 10 ekuseni till late egameni lenkosi. Utawufuna ukumbona umprofeti after service for 1-on-1, you just book prior umprofeti yakubona after church egameni lenkosi. Kanike utawufuna kushaya ke thola umprofeti ufa for more information uyamthola ku MTN wakhe lothi 76357474. Kanike uyamthola sosi mobile wakhe lothi 79490 mbukele ekhaya. I am your favorite prophet. I am your God sent prophet. I love you so much. May God bless you ekhaya in Jesus name. Amen.